ngishadile mina bazalwane mara ngashadeli lezi zinto nginishadela zona manishada mina ngishadiswa ukuthi esontweni lami bese bangibhora labantu abashadile kancane mabafika epulpit for no reason umuntu umoshela thina abantu abasingile isikhathi uyekela ukukhuluma lento azeleyo nepulpit umuzwa afika athi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona ngayibuka lento yanginyanyisa lento ngasho ngathi bengayimiselanga ukushada but for this reason nami ngifuna ukushada ngifuna ukubalayela esontweni asihloniphani la ebandleni nami ngifuna ukufika phambili ngithi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona ngathola umuntu wamayihlalele ngithi bheka ubhizi kule weekend athi akekho busy ngithi asishade mos sayishadela nomuntu wami sesishadile basifela umona lapha esontweni abanginikeze nami ichance yokuthi ngiye phambili nami ngizofika ngithi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona babhizi bashintshana ngemicrophone abenzi neyinkonzo eziserious umuntu wenza ama-announcement barumuza ukuthi bazalwane before ngenza imemezelo thanda ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami inginyanyise mo ngoba ngishadele yona lento kodwa ngihlezi ngithi baby stay in your position one day is one day nami ngizoya ngaphambili nami ngizawufika ngikusukumise ngithi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona wahlala agqoke kahle umuntu wami yandlula 5 years abangibizi ngaphambili ngizoyenza lento engishadele yona kodwa ngihlezi ngithi sithandwa sami stay in your position one day is one day nami ngizofika ngaphambili fike ngithi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona yandlula 10 years abangibizi ngaphambili kwathi after 11 years kwaba nepolo vivo sonke singayazi yakabane esontweni ipake endaweni wrong ibloke igate sithandwa sami stay in your position one day ngizwa abafana abapakisa imoto abakhuluma nami kodwa bathi kufuneka umuntu ozoya ngaphambili ayo announce ukuthi nali ipholo la ngaphandle libloke igate abafundisi abakhona ukungena ngezwe ngathi angizwanga kahle ngasho ngigijimele epulpit mangifika ngathi ngibambe imicrophone ngibheka unkosikazi wami she left her position uye etoilet ngagijimele etoilet ngathi baby awuyeke lento yenzayo lapha today is the day that the Lord has made reposition yourself washabuyela endaweni yakhe ngingena esontweni sengiyakhala already mangithi ngidlula umfundisi uyangihleba uthi Oscar wenzani phambili angekho ku program ngenhliziyo ngithi awazi today is the day that the Lord has made ngafika phambili ngabamba imicrophone ngabheka unkosikazi wami ngathi bazalwane angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona basukuma ngabalaya ngathi the bone of my bones ngathi flesh of my flesh my Proverbs 31 woman the rib of my ribs athi yo bazalwane cishe ngakhohlwa hey man kunepolo vivo lengapha ipake endaweni wrong ibloke igate abafundisi abakhona ukungena inumber plate FN53DDGP besicela umnikazi walayo ichifta kodwa bazalwane kusachifta ipolo kunento eyi1 engicela ningaphinde nikhohle noma ngingaphindanga ngabuya la ngaphambili angihambi ngedwa ngihamba nomngami sukuma mngami bakubona wathi asukuma umama ngafaka isandla esikhwameni ngakhipha isikhiya sepolo vivo
ngathi baby awusala uchifta lela pholo engilifake lapha ngaphandle. Ladies and gentlemen, that was my time.